Kertong keseng Kongres Bak Vincent H. Pala ubadai ru UMP Bamenta. Hak prateri yayong ulahyar syam larem ban panjing kersyan na upaj bak kathan na kebenta ka election MP Lok Sabha kabanlong hak khar kendai teri yayong. Lawan ban senran lang ya ubak Pala da UMLA ka Mauhati constituency Bak Charles Marngat, UMDC ka Jawai North Bak Bright Star Charmang, UCM Barim JHADC Bak Madan Bay Rembai nalor kiwei pat kinoya lam keseng Kongres. Ubak Vincent H. Pala hak jingkren ulaong hak por jingsen syar keseng Kongres kadai ke jingsen syar pat bak ne demokrasi bat mentapat hak jingsen syar ka BJP kaladai ke jingsen syar dan bor lah akan niam ke rukom ka kamai kaji nalor kiwei. Haba petengnya ke jingkren Ubak Pala ulaong badon kiseng san hima sima kibakan thok ba ubak Pala hapok parlimen ulong kum ustasyu usyusyong bam soon badon ru kiboong ba ubak Pala jukren hapok parlimen nga sungulek rang banyaro dalade yalade nrewat lakak taru ngan pensyai malumala ka ka kamram ka jonga bat ki ki kambang alale laong bak Pala bat benra bahasua ba unlong kum UMP ka Meghalaya tang kakat lingsuy ni airport ka babiang kamdon Henry ha jinglong MP jong u ki nong leit nong wan ki layo jing mentoy ki surok ba kentup naduk ka Shillong Tura Shillong Guwahati bypass Jowai bypass kumju ka Shillong bypass Shillong Dauki Nongstoy Rambrai Nongstoy Ranikor nalor kiwei. Uma palawan usulhi kau stasyu lawan de kiwi le emong mam palawan sedi bam suut au em jong wan ma palawan sedi untuk klamo Andre nasiau ke kamram ke yong na to benci kai ba ke yi ke nga dale ke yi ke de kam de klama cibon ba Charles de pensiau Andre bon ke ong wat siau na me hina te jiskat sao saram ting wa upen he de tang kata la trai hoi kajak malumala kamanu kemo bi ki khatsat ne manchwa haswa manu kamo MP kami khal yang i tang airport le itu por airport i ke biang airport ke em laduk ke World War 2 ke WDM handrai kreka mga nga try man poi man MP nga iporo ka Kongres kat ni diki hajar ki bru ki buku hier nak tu airport bedalai keling ke North East Delhi cedo Calcutta haman la kesengi kasurok kawemi kamu ba Charles holai na selong Guwahati na selong Silchar memi kasurok kamu man kat ni kani dalai bisurok koman ke international standard ke surok ini mencua paruanong ibru le yang penyok tang ke bypass juai ke bypass selong tekan noi jing kerku the great stormy dayo ite ora ke surok kawan nado ni selong sedauki sibha jing sket tau yo tau debika paus nem mencua andre kan MK jing yang ka thau ka bhaw ka army lene ke air force ite taslam nga kemo po parliament dang ke jing klam yo prime minister ongai pan thau phini ki nong chang snong yang ka Meghalaya keleng andre ki army do wi point so akar ni thau pan pi myo te jing saram ya ka sarkar ka army wa to pai dimta ka bah ka miet hapo parliament he itu Pak Prime Minister, so Defense Minister, mandadap ke kelam Parlimen kurunga, ongo yo work will be done. Hapo arski yo clearance. Tekat ni de yo be, kesurok de chnai, na selong sedok dauki, dauman ka kawi kesurok kawi suktam. Hapo kari India yang i mandadap ke yang keny kiwi. Kini kesurok emtoh do yo ka ni. Ngadawan sedok Bangladesh, dawan so Vietnam. Wau kanek ina do selong se Bangladesh da chna ya ka port ka wahe ba ke airport ka wahe ba ke jo ka fan on ki ke jai ka fan ke pisa wan na po Japan di hajar crore de egi heni po Meghalaya yang i kesurok ka wala na do na selong
Sanong ston wa kum ta ter chadok chatura. Le MP ki walai menchua lai walai stura hap lai nekoti. Lem blok iwan surok bon imiu poi hap un biang. Kat ni ke surok ko yusuk ko ternat bah. Kanong ston ka west ka sea hills. Ka jo meleng gi bro. Andre na lai bi kat ni na dong ston. Ulai besaram rai chadok cekoh hati. Ke surok ka waman tek kam ngani surok walai nam larem cejuai ko yusuk ko he. Ke surok ka walai na do nong ston chadok ranikor. Upai ke Bangladesh. Kawut mandalai na ko hati nong ston sado Bangladesh. Try pendabi gini surok apa cisnam arsnam. Bon kewi kam ke dauki. Ngachwa mana kau MP ngas kemo wana ce dauki. Ye chama wa ki he ki association ong kima. Ye lem yi na po dauki. Wan bo mo nong remi. Handrai ami jing kejak Islam ke katni ke dauki daman ke wikilan custom stations. Kewe suk ngatrai hapok cisnam arsnam ni dedap dangwan se dauki dangwan se Bangladesh longba ke dauki ngatrai mentu man hiaran ini se dauki dau pai hapok ini cisnam arsnam yo man ke wini kilan custom station kewe suk kawa arpa so terli ki hat hapok kenot is ki hat ki wai le kita arteli de wai kam ke trial dan hi kermen na uyok mentoy ki bro kini woro mentah ki boda hat ki per ki boda hat to itu to ke jingkres tom yong i na kongres wanga kamu MP wan hini kam jole lepai pi menchua i ka high court Meghalaya jo mi Assam Meghalaya high court na try hiporong i woyo ye kini high court kam jole em ki coaching center ki training center ki wobon woyo pisai na do na walbang na wituwi di mentah ke jingba jingmet ki kon ki ti ki yong i kayo kam yo jam ki kro kayo kam yo jam ki kon ki yong i nga kemo chwau man MP jo em ki wan na Delhi ule ke recruitment hapok selong hajwai nong ston hatura wat kapta terter kat ni mandalai pi hapok Delhi la dalai pi CISF la lai pi Delhi police la lai pi hapok army lalai P1 ki central paramilitary forces na ongki ucham ki kena na Meghalaya na West Kasils na Jaintia wana kaleng mandalai pi cham ki kena wara katuk initiative le hipor idik hajar ki kena kodio kam jam itu lalai pi ki airlines ki per ki wabon ki parti ki per hab husiar bhai ile ong hab husiar dayo ke yu example apa Manipur ka changchet ki bro yang i apa Manipur lomba ki jing yo pisai por election lomba ke jing unity ke development apa Manipur da thap ki da penyo i ke BJP do katu kan ni dan hi apa Manipur de yo bi dem ke jing ya penyeper hapen yang ki Kristen ki non Kristen hapen ki Meitei wa ki cookies wa ki tuan ki jaj teka policy yang gading ke sarkar hitawa em ki Hindu ki Muslim panichok ki Hindu ki Muslim hitawa em ki Kristen ki non Kristen panichok ki dayo bi ke policy hani apa Meghalaya la kan ni em i kam ki non Jaintia na dayo menchwa hipor radap ke Meghalaya San Pausnem dang em pertun Jaintia ke state anthem ke yang i kat ni manasya pi urwai ki ke state anthem dewiar Jaintia Baile da penbut ki yo diwat apden ki khasi we Jaintia em ki political party u diwat ki apden ki garo ki khasi em ki wiwan u diwat ki ye ki Jaintia we ki khasi we kam ter kani to ka ap ka i he jingba i kam ki nong chong sno to perkhat bhai kani ite daw emi ka jing ir lada im perkhat bhai ka chong sup ka chong sain ka kamai ka ji yo man ko kamaju hi lada i emi yoi ke jingkersan ke ukut naliang ke kongres menchua lapai pi hiki bil ki pasi lada RTI ke RTI pasi ka yo pendunai ke corruption ke ya ki bisa direct na ke sarkar sya ki nang yo mentoy ong ki ke direct benefits program ketu to kalat kaluti open M kami di technology yo pendo ke corruption Wakibi teman kirkom
online system lah ke admission lah ke interview lene lah ke yok kam ke jam ke kongres pemi ke ki an kirul yo pendunai ke corruption lene ke corruption ke RTI penbhai ke RTI yo tip ki paiba lomba ke RTI yo ikalat kawaman kat ni bon ke ong kulari yo pendoi ke corruption anda yo bi kam kini dedap ke BJP lomba ke electoral bond pi ki start ki tip de yo bi the rate ki company ki oper ki bro ki hajan ki oper haden san ruski episa ki bro ki haden pelaj ki daman ga kam ki tu ki underground ki kidnap ki bro ban episa ki de pelaj ki hado ka te daman po kar kam sensar kadar I ka kongres kauman kat ni ya akaun I de ki spak crore desis ki Hendrai yakiwan melek gigi kasensar kawan kani deman kasensar donbor lah kaniam korukam lani kakamai kecik ki mahajan demajan palat ki dodo palat ki polisi wacim kani ke sarkar ap hajingma la de bon palat gagap haperti yang ki mahajan palat ki dodo palat dawem ka jing yo mchong sngan ki dodo dapen kelmar ki mahajan dayo pi apa Afrika dayo pi Afghanistan dayo pi keleng ila chong sngan geri ke yang ki ni ba ki polisi wa ki non sensar le ke polisi yang ki bro ke em itu em ko ke polisi diminta yang warok em ko ke polisi do ni minta yang gitu go em ke bor ni kawaman kan ni dayo bi ki kontrak doyo ki bon ke kam sarkar ladam em ke bor yo de andre ngamano ko ampi katu lekat san snem nga barbar yo paya wa ki kon ki yang ki wa kerchan bom kerchan yang ale ki prolog ki wa no ka chlong le no ka area ngam tu emu khen chi yang mada le ne khen arsaba wa ki wa kerchan mo ki UDP mo ki NPP mo ki HSP DPP mo wa ki ki parti nora upat selensari I mani ki jaj bru ki wa kian ki jaj bru to emi mani ki jaj bru ki ya teli Jadi kecing paria jaj burung ayu, wanra kai I kecing ma, katai sekawi kecing ma kau kuat do, kau ke BJP, nalaro pas kau I ke CE, katai kerek kupas sa ke UCC wa ukta kai I, haka chongka chongman, ke UCC ukta kai I, haka herpetin ki kon kiti ki yang I, ke UCC ukta kai I, haka riti ke dustur ke yang I, kamno ejaj I. Kayu sesi ukta ka ki bon benta kam tami ki Kristen kamamat kan ni ke uniform civil code mut ka code ke yang iu body ke code yang ke muslim ma ke code yang ke Hindu ma ap ka jingmai I ke jingmut yang kani ke sarkar kauman kan ni kawi ke ri kawi ke niam kawi ke ten ke thelek kawi ke riti ke dostur do ka kongres ni kawi yu kon ni kini wara ele awa kamte hegi khatsan snam kita emadeli de siato kayu ke bor yang ke MP I hawa diskus kawan-kawan ke bil hawa perkhari bon ki wang inga ele mam klame ele mle tekam jisket I apa parlimen sedang ikam parlimen kam nodok pi wece minister lene ya ke sarkar ki kam mele ka te uyo kali jengkeli hab semit chwa jengkeli kam khatsan sngi chwa depte daw em de lottery hakati sngi do ar pawat dan hi uyo kiwem bha de yo kiwem bha myo ar pawat ki MP wo yo kali jengkeli na ki sanspa so paulengut ki MP ukram parlimen na do khat ar waje do chiwaje lekwa uklam spang ko surat dawki kami ni dedap em bonsen de kelam spang ka di surat lekwa kelam spang ka ten kasi lene ko kelam sa ILP katula ni kisan spa so pau ki MP kuan ki apply ki ko kelam da em de lottery ar pawut dan hi ga chiski yeu kelam lekwa diskusi ki bill em barbar ju diskusi ki bill ar kanta hakawi ki bill nekasan spa so pau lengot ki MP wiu MP le de kenpi ar kanta divide pi diusan spa so polio wiu MP emo ko hak uklam do khatle secondary I MP kauman kani emisan po somut ki MP yang ke lok sabha
hapo haitai henre jo yo klam do chipau kasan ngodani motor kini ki parti ke wala do UMP kai ka jing snyau ka yongki kai ka position ka yongki ite daw karpadi fi ki blok ki kon ki ti yong kani ka konsosi wa kani ka election to ka election ka wahab ya perkat bai ka jing ma da jan ki bru yong I da cha thet kama ong ani da dep da yua I da mani thik kam ki tu ki nong rep ki wa chna yo ban chali ong ki yo poi ko manda dep chna yo ban poi du basi wa ki tu ki hali ki wa ba wa bha upen jat ki ni bhai le wa member khat try hi por wa chna bani kam jo ka politics la ka joy kaman ka ni da bon kyang I ki wa da yo pi yela kul mar ka politics kaman ka ni hapo rilom kasi jantia ka yang I anne mano u NPP wa karchani ke NPP man step da karchano ya ka BJP anne mano wa karchan ya ka NPP man step da karchano ya ka WPP anne mano wa karchani ka Congress man step da karchano ya ka NPP kamat kilidarang I da phalo ki kilidarang I da cha thet ki kilidarang I da cha panbet ki andre ki pai ba daman kam lo no I ki he da cha thet ki pai ba da cha dai ite daw phalo kor kambang yang I kulmar ki bru ki wa perkhat chi ka parti ulai la tem di sur le da siao sup la klam di klam le da siao sup ni bai le wa kulmar ki pai ba amto ka jing bakla yang ki pai ba andre ka jing bakla na ki yong ki he ki han ki yong I pom jo yang perkhati I kam kelidar da si sem na kasan snam dan hi wa yu pun kala si sem na kasan snam dan hi wa yu pai yakini ta ka jing mot ka jing perkhat ka yong I ento uman ko kam itu kelidar ki wa chajet ne dang omu wi de rang ba yang I ni omu ma pala ka ni ka konsensi ki bro ki wa kachan ya ka NPP heni spor wa dedep kita ki jok lidar go ben lene kita ki jok inong kersan go ben ya NPP kau man ka ni ba dalai pra ki te ong yu la ite ni ba le wa kulmar kor kom senchar ka kadar lada lai ki kat chwa lai ki da suspect ba ki bro damot ba ki bro wa ki he dem jing yo ki I ki kien mpoi chuan ite daw da poi ka por wa pi kam ki nong chang snong nga khat san snem damanu kam MP bon ki ong de khat san snem o jo si jo ma tanga jo ai ki OPE sama yo man speaker ta halak sabha o to jo si jo uba preston mo yo man deputy CM hetai hapo state yang I to jo si jo uma sio bahawa yo man deputy CM uma jandeng jo man deputy CM pat kiwi ki jo man hetai o yo ki man to jo si jo te politics kat bampu hi u habi kawan ka kes kawan bu hi u habi jing kena kini ke wala bar ki bam sap dang jet ki bro ento ami wa to jo si jo to kala disket hawa yo ki experience ngasia thon nin dang wan nong interview nga dang on de ma pala menchwa hawa wan interview me san sna menchwa da kumwi kat ni de yo da to sket me UMP ni ba ile wa da M ka confidence level the M ka experience te kar party pi kam ki dom chong snam bom to ong jo chi jo le ni la khat san snam uni do hoi no pendam one ngahi personal nga ngam M chege handrai nga perkara ho manau kamu nong kamanu leader yang ketiga konsensi yang I perchango kre bha perchango le bha kat o yem ye hosket amiau le bha kamu mot ki bro amiau penhun kamu mot ki bro ngatrai dang mo bro human memu yu penhun memu yu I kat wa kwa ki bro handre lepan ma beni pil ami wan iwa memu yu pele handre khat san snem do mana ngam je emu wila wala benya memu wila wa penihar kuda lene khat san snem do mana memu wila wa wajo Michael Mari ki bro ki wan changa barbor diang ki bro ki wan changa demonsen ni okman demonsen iwasya bha the bon ki wan ki wa da yo bi ka jingma ka wa hakmat e ka tai sa kawi ka wa MK ba I kam kinang som snong to utebi ka BJP ka tai da le ka slogan
Keslukan ongko tau yok ki so ke advertisement keleng so spa ngut tau yok ko hini ile ang ka so spa ngut nakasan spa so pauli ki MP Lok Sabha kam ko 2/3 lakamon le spa nrupau ar lene le spa nyau pau yo u tikna upen kala ki ke constitution yang keri India kayi ke constitution yang keri India kawakwa ki upen kala kakten secularism kawa maka constitution yang ke India kani ilat ko i kam ginang song chnong yo mani katwangat yo bami katwangat yo riam katwangat upure puti katwangat hanrei ladayo ki ga kate ka majority kawa lespa nyau pau lene sospa ka mamutki tmuki upen kelai ka constitution yang ke India lapan kelai ka constitution yang ke India kam tam pendoi gini kakten i kam ki nang sang snong kam ke ritpai ki Kristan ki yang i lele iwan miyahap wakata kan nyam korukam yang ke Hindu i ucapan sitomi dayo pi de percangki ento ang pentenyi de katai de pas ke turakan ni ke sisi de pas ki ya ke si katai de pen janjar ki Kristan yang i ke WM hajan ke Asam